si benta ban panji kusya na hipat ba film kawan ng sir ka don mujin pengena bahkan sa tenong ya ka penalty shootout tang na bentang kishin lang syukur tadi ulaju apa madam Slim Jaya kita kerpat kibaro mo ki shenrang ki badon kasap mo ban lekai football te hagat taksi ke bab pernah apa te sebawan ban simentalan ya ka simentalan ka final shootout mo ka belum syukur tadi ujun di wana pelan kasap ke jongpi ala along gono kata kedahi kasap ay kasap play te wana pelan ni prinsip kasap don permi ka syabar kata kedahi kasap ke jongpi prize kan nok 10,000 but ka second prize kan nok 3,000 kebayro prinsip mo saya san sa tingka shitim te kita tinggal bayar gulung sanspa te mo ada job ada pidon gulung sip te sanspa yo sepawajar wow maaf 3,000 te mo ada se kedai ka bahak sip tu la pidon share mo te subha wan masih mentang agak ka penalty shoot out balong la syukur tadi biru finish sebentar am bahaya ngawi sebentar parai oh di kada jiksa dah sepawajar mo te yo perekam mo program ni tapi lakwai ini namanya film kawan osor hadin berpila mi ya ani ngatin apa ketemu aktor Sam nanta Arman Isyar itu kalau ngomong saya tebak begini tangga cerai kelak ketika 4 musim jangan berkuat banyak apa lakwai ini aduh lakwai ini gila lakwai ini mah emang tangga ini badal sudah kendong mai kuat begini tangga kawan osor kalau berkom dalam nama kapan sini kawan kendong kalau kamlong ceper mah ceper ke kapasa tuh setelah kawan osor kamlong semut setelah setelah dia pelaga jika pat tupi tinggal sekedupat kuliah